तो अंजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ पंजित नान लासित लका ngal kep mo kin samnura kara bajik sam king man lai kong sopo man to kyora kiwin sopul kin man lai song crime sia chi to anja prime minister Sri Narendra Modi ka thona ka to king government anja anana kin country kong shaw mo alag kung nam pam chong chong dalam to ansan wi thong leng dam his kam ka na thona ka ra ka ta wi ka thona ka ansan kam lam to innovations investment ra ka market system to hana ka ring samang da thona ka ra ka khana ka to ansan ring sam ra kin country kong self reliance ra ka develop nation samang da thona ka ora ka wi ka anja an lai man to ale innovation function sumla ale multiple projects ra ka schemes on launch kan taw thanga ka ta kha ta po to na ka anja san projects ra ka schemes san chumui ra hing bisi mo kin crore pa he samang da kha ta po ra ka an project on ale kung nam pam chong chong taw san kang samang da kha ta po wana ka to anja an occasion prime minister Sri Narendra Modi ka ale chumui ra kin ale agriculture ra kin brakin schemes launch kar kha po ra ka anja an schemes anja pm dhan krishi anja yojana dum taw ra ka anja mission for atmanirbharta in process dum taw han ka kha po ra ka anja an hela ka to ale chamo to sin chong dom to san ga hon samong da thanga ka hela ka to wana ka anja union education ministry hela ka thona po ale kin country go chamo schools ka san hi wan ale kin anja unified payment interface dum to UPI dum to anni adopt ka thana po ra ka anja anni adopt kan king ahi chamo ahi school for admissions ra ka exam fees san fit ai hwan mana thana po hela ka ra ka ra san kana king alek sak sik ra ka ra nau pe kana hwan samang da thana po hi ka ra anja anu to NCERT dum to ra ka CBSE KVS ra ka ra NVS dum to san la chumbu hi ka da thana po hi ka chan king country an ring samang da thana po to na ka ngo anja Lok Sabha MP ja tapir gaung ka ngo joint press briefing mutha ka kha po ra ka wi ka anja an live on to press briefing lawan to wi ka anja Sardar 150 unity march dum to an dam hi ta ka kha po ra ka anjan program mang ra ka to anja an on to ala kin country rang wen ja freedom fighter show ka anja Sardar wala petrol dum to anja an bat university chumui ra law waye mo ping mo bat university ni dam hi kang samada kha po ra ka anja an law to theme manu unity march ek bharat atmanirbharta bharat ar thau man ra ka ra anja an to program anu na anja an lai tarik singep mo le ka mo la tarik tarmo ken ta be samang da kha thau po hi ka ra hi ka thona ka alak king state gung sa mo yong sa ma sa chong to lam to san ni ring ka participate ka thona ka to wan wa ka ra ale ngo do ka tan ro anja species mo chalna la anja begonia dum to an amang on to anja chauna boku cholo da thau mun ra ka anja an meaning on novel red da kha thau po ra ka anja an species challa anja nun to dibri chief de tournament dum to anja an mang hi thau na kha thau po ra ka ra to anja an species an to state horticulture research and development institute dum to san ka ra kha thau po ra ka anja an nun to basar dum to hayo lepada district dum to ha sala kha thau po ra ka ra to anja san kam am thone ka anja dibri chief de tournament ka tai kurna ka san team members san wi da kha thau po ra ka team members san lead kan hunja igam basar dum to ra ka wi fai anja dr Depo Dipankar wara dum to ra ka anja dr Momang taram dum to san samada kha thau po to wana ka anja health and family welfare minister anja Bairam Wahagi dum to anja ngang howe review meeting mutha ka DMO ra ka anja senior doctors officer song tam san tha ka kha po ura ka to anja an meeting gung lawan to kin state gung le alak agriculture sector ani ring ka tu taram the aking alak state gung le alaking medical sector la ring ka thong leng ura ka samo challenges sum san ring ka thong leng dam hi kang anja an meeting sna kha po to wanwa kara anja upper Subansiri district hai district admission ngo wa coordination kam awareness meeting mo thau ka da la ura ka anja an meeting an to Subansiri ga he samo he ji nau ka nyanyo rai man ra ka songsin ka chok lap ga sam jan dam hi ka anja meeting sna kha po ura ka to anja an meeting wan to hayo MLA local MLA anja rude boidum to wane hosin ra kha po ura ka wi ka thona ka to anja an hydro project lat haila kon king ka bung gang samang ra ka mal pang kang ring samang da thona ka hi ka public san in an ring ka support ka da thona ka ra ka an wi ka thona ka election mo NSPC chong chong tam san ru ra ka ring ka kam lam ka ta thona ka to ra ka an sang mo la kin command lai ku sang on phai mun to ra ka kin command jai ga de